Drvo kao materijal je živi materijal, jako je ugodan za raditi. Promijenite jednu vrstu drva iz hrasta u jasen i promijeni se apsolutno sve. Svojstva se promijeni se način na koji se obrađuje, promijeni se način na koji se lakira, završava, a promijeni se nekako i duša samog proizvoda. Tako da drvo nema granica. Ja sam Gustav Gabrek, magister inženjer drvne tehnologije i bavim se obradom drva. Ja sam Josip Bijelić, drvni tehnolog i bavim se tehničkom pripremom. Meni je najviše i najinteresantnije taj dio kada radim nešto što nikada prije nisam radio. U slučaju ako se radi o tome da je neka stranka došla direktno kod nas, onda u tom slučaju dogovaramo da li to se radi o kuhinji, da li se radi o nekoj, da li spavaća soba, dječja soba, ili se radi o nekom drugom projektu. U tom slučaju radim tu tehničku pripremu u tom dijelu što razrađujem namještaj, znači kako će se taj dio proizvoditi. Bavimo se uglavnom lameliranom građom, odnosno konstrukcijama od lamelirane građe. I počeli smo sa nekakvim pergolama, sjenicama, manjim konstrukcijama, a sad unazad par godina radimo i neke veće projekte. Prvi veći projekt nam je bio zračna luka u Splitu. Na tom projektu smo imali oko 1000 kvadrata krovne konstrukcije od lameliranog drva. To smo samo montirali, a imali smo uz to i oko 3000 kvadrata spuštenog stropa koji smo proizveli i montirali. To je za sada najkompleksniji, daleko najkompleksniji projekt koji smo imali i trajao je 2,5 godine. Ovo sad što radimo to su elementi za bolnicu, a ti elementi su trenutno u proizvodnji i sad se odrađuju na strojevima gdje se radi isto tako sklapanje i priprema za montažu. Nakon što su brat i otac malo razvili taj posao sa drvom, ja sam htio neki tehnički fakultet upisati, jedino logično mi je bilo upisati fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Upisao sam smjer drvne tehnologije i to sam i diplomirao. Kroz taj fakultet mi se još dodatno pojačala ljubav prema drvu i evo, radim u struci koju volim. To je nešto što me uvijek zanimalo, zato što sam još kao dijete sam non stop nešto izrađivao od drveta i htio sam nekako dalje razvijati se u tom smjeru. I to je nešto što me uvijek privlačilo i evo, to je ostalo i dan danas. Fakultet mi je dao pogled na samo moj taj dio posla koji bi ja mogao raditi, plus toga šta se može sve raditi na fakultetu. Uvijek sam uopće razmišljao da bi možda radio tu tehničku pripremu. Međutim, kako sam krenuo sa tim, to mi se čak puno više svidjelo i tako da sam ostao u tom dijelu i taj onaj dio koji mi nekako ostao i danas najinteresantniji. Sve ovo vezano uz lameliranu građu, brat također ima YouTube kanal koji nam daje mogućnost da mimo radnog vremena i neke svoje projekte provodimo. Jedan od tih projekata je i projekt sa električnim gitarama koji smo počeli i moram reći da nakon posla je uživancija raditi do 8-9 na večer. Jako je lijep osjećaj kada ti završiš projekt, dobiješ povratnu informaciju dečeg koji su bili na montaži, da je stranka zadovoljna, to je stvarno nešto motivirajuće za dalje.